recycling of single-use plastic will not be allowed. Community level awareness campaign around the elimination of single-use plastic will be launched. The village will work toward the prevention of open burning of plastic. Proper management of plastic waste will be implemented as per the guideline issued. Thank you. Ka Kunhun Swatch Bharat Mission menta kesengi kelalej banhiar sasya ke Jirang Blok hakaba ya ke program Azadi ke Amrit Mahotsav lapan long haka senong pathar khama ke badai ke jaka pedeng jong ke ke blok ke balong ru ke jaka yo ke bagi pajba ke ke than kiwan poi na keleng ki jaka jong ke than pathar khama. Hakane kesengi nakaliang jong kinong trei ke Swatch Bharat Mission Ribhoi District kilalej banhiar syakete ke senong haka jing penbe jong uba Indrajit Nong Tri ubade blok koordinator jong Jirang CNRD blok haka jingi don langru jong kiwe kinong trei jong ka Swatch Bharat Mission Ribhoi District kentup nadui district koordinator ikong Alvarin Syangpliang uba Obirani ikong Bahunti Basayomoj uba Garlansun bat kiwe. Hakane kesengi lawan bania simbenta dagi pajba kathan ki bakentup ru ya kinong ilam senong jong ka senong pathar khama uba Najim Kharmalki ubadeu Sordar uba Petalman Thangkiu ubadeu secretary senong bat kiwe ki rangba kentup de ya kinong song dukan ki baju song hagate ke jaka dagba kini kinong song dukan hagate ke jaka kile simbenta ru dagba khang ya lagi dukan sipor bat simbenta sirhem hakane ke jingpen khochnong. Uba Obirani haba ajingkren ulapan kan mau ya kentin jong ukpa jong jaj benriu Mahatma Gandhi ba ka jinglai lut jong gari India kan omdei banlong tang na kakti jong ki parang hendrei kan de banlong ru ka balai lut na ki babun ki jingpang ki jingstom namar kata ngidon kam ban le khoj bat lai lut sana ki jingpang ki jingstom. Haswa ba Mahatma Gandhi unsha siat yap Ukraina kene ko kentin. Kata ka kentin ke Ukraina kelong ba ngi dei ban lai lut. Omde ke jing lai lut ke jongi na ka sensar khadar henrei ke dei ban lai lut na ka jing pang ke babun jai. Ban yo ke jing lai lut na ke jing pang don kam ke jing khoj ke suba. Mo bat haga ketin bleiru ngi bar khoj nyilong ngi Kristan ngi sngau ba ki ong kinong yalam kinong yalap nyam ki ong cleanliness is next to godliness. Ka khoj ka suba kay serium dur ha bat ka jinglong blei. Namar kata kane ka program hakaba umat ma khadi ulas standur. Une prime minister ba manta Narendra kunta takti kamlatiu. Narendra Modi open kan mau biang Makarin dia jongi kadai ban but rengki ya kata karukom perkhat perdan kawanadu basdang jong Mahatma Gandhi. Te swaba kan dap ban rakhe ya kan nyau pusan snem jong ke jing lai luj hari India kawangin sedang nadu menta Narendra Modi bade ha ba barok kilo senang hari India kin le khoj